В Ахьяре и его окрестностях проживает около 10 тысяч крымских татар. Долгие годы жители Байдарской долины жили мечтой – возвести здесь мечеть. Местные активисты добивались разрешения на строительство и готовили необходимые документы. И вот, наконец, в селе Байдар состоялось долгожданное событие. Здесь установили закладной камень на месте будущей мечети. Esas balaban zal aşağıda, erkeklerinki, ikinci katı apaylarga topeda bilesiz adetlerimiz din boyunca. Sıfatı endi o'zimizin milliy sifatimiz kilometrdan qirmizi to'pga qapalı xanjaniga o'xshatib Alloh xizmat etsa yapmas deymiz, o'zimizin işte milletimizga yaqincha olsun deb shunday proyekt yapıla. O'ganda olacak suhbatxona, balaların din derslerini kechirmege, sportzal ve abdestxona. Alloh xizmat etsa son уже озеленение, благоустройство degan kabi спортивный и детский площадкалар yapılacak inşallah. На месте строительства будущей мечети местные мусульмане провели пятничную молитву. Закладка камня на месте строительства мечети стала настоящим событием для жителей Байдар. Здесь организовали праздник, а солисты ансамбля «Ахьяр» исполнили крымско-татарские танцы. Гостей угощали пловом. Allah hizmet etti, Allah yardımcı oldu. Cemaat o kadar kuvana, o kadar bekleyenliğimiz, arzumuz o güne çıkacak oldu dedi. Hareket yapamız her birini cumalı günlerin bir yerde yapmaya. Çünkü cami açılgan hesap bu. Bu açıkta olsa da şimdi yaz gününde yapmak mümkün. Baydar'a birinci 90. yıldan beri bunda cami artından yetip bana pek kuvvançlı iş oldu. Cuma günü, Cuma hem namazı yapıldı, hem korundu bütün Kırım'a korunsun, kuvansın Baydar halkı. Bu cuma kurulsun bunda yaş bağlarımız da cumaya varıp namazına. Caminin açılganı bek yakışı. Herkes çoktan beri bekliyorduk biz onu. Bu camiye bizim torunlarımız varacak. Biz özümüze gelirik. Onun için kısmetimize göre bu cami hepimize buyursun da dünya turganca turup bu camiye katlayık da torunlarımız, sağalarımız bu meçhitte, camide hepsi yaxşı olacak. Строительство мечети начнется уже через неделю. По предварительным подсчетам оно обойдется в 15 миллионов рублей. Первый этап строительства мечети планируют завершить уже через год, к празднику Курбан-Байрам.